brewes anggone joget. Pantes yen jope ora tau liren. Bendina mangkat, bendina ngode, derek Bendoro Putri, Ibu Anita, Anita Dragon WD. Ya, Mbak Erlis bersama-sama melestarikan budaya Banyumasan, Mbak. Coba Mamas ganteng biar tidak melamun terpesona dengan kecantikan Mbak Erlis. Diwarai joget, Mbak. Ya. Mamas gantengnya diwarai joget. Siapa lagi yang melestarikan budaya kalau bukan yang muda-muda? Loh.